NND sione cia matungulo ni mendeka ukwatiaria na thukumi ma kaunti ya Masako kwa ile maundu ma maendeleo ni uone kwenana na muungami munene wa wadi cio cia matungulo Cosmas Masesi Emwamba na Justus Ketengu manager wa munisipa ya Kangundo Tala alama akomana na maobisa angi la kutwa ise kikalo kimwanya kuyatala na thukumi ma kaunti ya Masako kuma matungulo kunena ni cia thukumi wa kwa ile cio cia ndwani alamenda enende kusubia melati kebadhukanyo wale mulinga no kutweleza Cosmas Masesi awetakana matambe make kalokine kweta famadho kumena kwikia matambe modho kumiondo mwana uyo nakatoa thukumi ma kaunti na enende sione cia ndwani ayongela kana itambe hii tethesia muno kuyanese mawatho ma governor wa kaunti ya Masako kuyenende kuendea na kuelesea mwenende kila kindu chombe maundu ondela ma governor tethete transition na MYS ngawa ya school ngawa ya desilting ya Masilanga ngawa ya so media ngawa driving license ngawa ya IT training sindu sionde ila governor wikito ngawa ECD classes naende maundu alama naende ma kunenga amuika maitu masomo kunenga na matents kunenga na ibila masilia sindu hizo ndeni cia governor ECD classes cia kawe governor malelo onde ma federal matungulu onde matemeta ni excellency governor wandeti naende nundu akwitha tuenda kumanana kwa mundu mwonde wa serikali tunene wasiomwe andi riteve anisendeni amondo ma serikali la meku na itwa tho cha mwene ndi ndene autonia kulaindi taterete mauya na kala maitutulikania nundu serikali ya gavana wa Vinya ni serikali imwe na ile sovya ndonde ma Masako na kwa jumla ndo ma Matungulu sub county nake Justus Ketengu ulevi kitakikolone kino wata thukumi ma kaunti sione ithi kuthukuma na withianu na kosa mavata maenende na uitavate kulela uyani wo kwithwa na meveki fothokonyo kaunti ne iyo mbanite kwithukisia wendi wa mwenende tenda kusomea mbaino otuma mathithia kana project ila cia munene ciende ndini wa ward levels ni ciana atana twende kwikata ni kenda tusicie kula project ina mbogikia kwekwa na kula maleo matana mbogikia kutemwa mpaka bigia kutemwa na project hii stream down mpaka kula kwa village level na kiwine yo anjendela nene na kenjendela nge ya kuthokomi kila bandu wabika kwa mbena KFT ku deliver through manifesto ma excellence ya kana service delivery kwa mwananchi niyo ki na nitwewe na hiyo that sub county through our sub county admin kana nitwe hiyo kwa serikali mwako na kuthukuma na kumake sure kana nitwe KFT wala betia lete negaruka bige ku deliver nikumana na kivala nithimendeka kusovya melati la isione cia ndwa na vate kumyananga kana kumetumia na ina kukuna alivoti maofisini ma kaunti la mona vevatam twamanana na twatwesila kana nituthukuma twi mwamba na nituthio kwatiania kila mundu kethia ona uya so long as yathukuma Masako nukumana uyo uthukumitwe ni governor na yusuvia ta muthukumi wa county government ya Machakos na jasia maundu ala onde governor witu wikite GDO ena ward admin na village admins nituthi kuosa mukondo wa kutembea kila sub location to visitate miradi la governor wikite na kumisisha na kunena nyina NND. Nilivotia Mutongo TV, yenetwa Mulingem.